so our national association Go pardon, if my nana madam of my book or Bonivian. Yamana kwa about the bar as something mine, and I'm about the bagana. Now, by National Association. Ya oka ye ni nyina ye da bia ye wura na oka se e yo hema na si hene ono so kan se ne kurom hema na e wo hene nti se e kura ohene anyi wo bi ohema anyi bi ana na wonye ohene to abefa me Ghana for de na de ma ohema na yi ohene de ma ye wura no nyina abefa me na de obeye ne so no e boa ma ye hu se Ghana society na na se asanteman council no any national no the culture ni nyina the same the whole Africa the culture na kwa similar but all say dressing no na terms e differ but ye niema no ye kasa ne ye niema no ye culture no almost 80% ne ye no correct the oye aboa ma ne e ma se ne ye nya Swaziland for mo kena oye say head of state a oba e de enim nyam abekere yewrade abehwe dia yewra so ye no asante mamu a the enigi sem ya abakosam kese de ma Ghana for the ma Asante for the ma yewura atikoko so the ade a ye nyina ye bo ne chidom china e de ya ho dem betene chama ohunu culture e wo Ghana a ye wo Asante man mu so obi bisa se e culture no point no ba na se ye mabu na ye nkoda ye ko school ye so ye ye kwa ma ho bi so be boa ma ye so ti akọ no ma na because we o mu population na e o kasa se ampa ne kuro no sha betebetima aboa biometric biological we relationship a we building no Ghana ha obo modern so obetimi aba ama Ghana for so aba ho ama Swatini ne Ghana ayonkofa edentem no ene so atima tumpon di akwanya da ho so betimi akọ ho wakodi dwuma ukọ ho a bia be bokọ so ama any other agency but if you mind it was president and as a woman na do problem to mama and I say your mom can send to mama we ni de yentimi hu di nti amama ba na bi wo ho a na bi a short notice bi wo so na enye general meeting nti na me say ya ye ba ye no ya be ye o mama manyina o madwuma ma o because ya ye ba ne majority chain o mama no o mama no nye bopaye me sure say bia na ye o mu do na say dwumadie bi na dwuma kodi baabi ana short notice obunya ya o ma be ya ye ba na ne di hu say majority na abante no ya be gina ho ama national association ama national association say yes ya better next you be on internet so nananom bi ni Asante nananom ahemfo any ntam abakosem mu a but nana wado ma ne you be say the prayer ba ye ne nananom bi ntam nananom de obia the ideas na wo kire na enye ntokwa so wo na obi nya adwena nya nke se wo ne wo ntokwa ana de ye ni nyina so no enka bomu na ahwia ma Ghana ana Ghana na nyina ye wo ahenie obia wo obia na de so wo de akoso de enya na so de foma de obeya ma wo de apagya ne ye man kontokwa enya temdidie de obeya ma wo de hu se wo so wo di hene e wo foma ma wo foma hene apagya no ena se wo ye be de nya entamutiti se dabi mene ne nya adwene mene nye senti na mene ne be yaka dabi ye nyina enka bom na ahenie no se eboa mu a ye nyina ka bom ba kwa na be hu Ghana culture ma Ghana culture so no akosora ma ye hu se ampa Ghana so ye amamra ne amane a elti Ghana ana wala ebe jam akọ rama o si ko to adema Asante na ene ofuma dia me de ma Asante man se echena omu nyina meta ya chi na yenje Kena ofiri Swaziland aba o de do bom ewo ewura ho no ye nyina meta na chi dia me de ma me ko mfo fuma fo nyina na se me do mase me do bibia se dia me kan na dia me ye nyina omu nyina ta meti ama sumdue a ye fa na sumdue aba fuma me do mase